Tundruma chuan American police officer pakhat America sarkarin thitura achung thu arel tak chanchin kan ngai thau ve thungang America rama hian Asia le Africa mi chau nelo European songe po an pem lu rui renga tho khatlai phe ka chu America hian an rama Europe mi le sa ron pem lu te chu lo puin an chena tur in le lo thleng po in an ngai tu sak thin Hengsinga hian chungko pakhat Becker family po German atangin an telvea Thingtlang kho pakhat Calico Center Sullivan County New York aronin beng belveta ani Becker chungko hi changsewe tak ni in anfa te somji nga paruk na hi Charles Becker ani a aron tlangwala chungko khosak alo harsa deunen chungte ti boilova mania in tunnun ve theinan ti in ani chu New York lama na zong turin achuak ta a na adu tuiran lo boka harsalo takin athom tok chu awamu ve mai bok atira chuan changurna lama athok phota ma se tuizan lawaniang reipo atho ma in German beer hall kongka veng tu ni turin ain son le ta a hena hi kumni don athok man kumsang khazaria somko pathum khan Charles hian Sullivan County a politician pakhat atong nol maya hepa hian Charles hne na chuan sum anei phot chuan police athun thei thu a hrila Charles hian a hlo alo khol khom zong zong chu he politician hne na hian pe in New York City Police Department alut ve theita ane Charles hi police ani e tilo chuan kholai nun angai na hle a dan ken ko tu ani chung hian dan bo chetua atang le fo thin apum rual lian tak mai le akut bor rol zet mai chu achuang hle a mi te point zo ena an en meu lo fingvio e tilo chuan at na riu anei thina no chizuar ho te chu huat na riu anei tlat bok a murem chan to phot chuan manin avo hrepa an poisa te alak sak vek mai thin kumsang khazaria somko paruk khan Charles hian no chizuar pakhat Ruby yangi aman fule hlo mai Ruby yangi aman lai hian abula thuziak thiam ming thang Stephen Crane apo a omve nge a Ruby yangi hi kuthak ani awangin akalpui Stephen hi alom lo hle a chu wangin court lama Ruby chungchang ngai to ani lai po in a thian nu chu Stephen hian aron din pui ve nge a Stephen hi alolar sa to mai ba ka aran pa taka Ruby yangi thilti sual laiman ani silo wangin Magistrate Robert C. Cornell chuan Ruby yangi anpu na chu anola achua zalenta ani hemi hnulok hian Ruby hian chasalaka lung oilovin police nena complaint athelut ve te thung Charles hian adin hmuna der thong the ni ti hreringin atheyang angin thuhretu tur akau khoma ama ta na ding turin dan hremi thiam tak Louis Grant aroi nge bok chumai ba ka atho pui te po ama lam tang turin amin vek boka tichuan October ni sompanga sang khazaria somko paruk khan Ruby yangin Charles apu na abik takin poisoi lo telaka kuthak ching ani na chu courtin angai to ta a Frederick Den Grant hovin Charles apu na chu ngai thak ani ta a darkar nga lai hun man ani nu in Charles anpu na chu thutling lawa ngai ani ta ane Frederick Den Grant puitu hi Theodore Roosevelt anua US President nita kha ani a ani hian Charles hi atran zok mai ba ka athilti hi dan ken ko tu ani na nga ti mai ani ti in achana tin Stephen hi no chizor chanzonga a omawangin akhak nge bok heng boina zong zong a zo nu hian Charles hian nupuyetan Mary Becker chu anei ve ta a hlim takin an omanga chungko thatak an dinang chu ti vena kalain anin nei atanga thariat na leka chuan Mary chu tuberculosis afangin athi hlo mai anu reivak lawa Mary thak nan hian Charles hian Canadian nula Letitia I anei le a Letitia nei hian kumsang khazaria somko pakwa khan fapa Howard P Becker po an nei nge amai ro chu nupa inkara in mu thiam lo na wangin Charles le Letitia hi anin nei atanga kumruk na ain then vele ta a Letitia hian afapa Howard chu en Colin anu deuloka athen tak apasal Charles unau pa pola chu anei vele ta thung an pani hian Howard chu en Colin University of Chicago an kaltira anua Howard hi University of Wisconsin Medicine professor ani nge Letitia nen anin then nu hian Charles apoin nupuyatan Helen Beckery anei le a Helen Beckery hi zirtir tu ni in michatak ani apasal hi aring ema athilti diklo le aswal na te chu aring phal ngai lo
kumsang kha zakwa som pathum khan an pahnih hian fanu Charlotte an neya masewan doi thlak takin Charlotte hian adam rei pui lo hle Charles chu police anina angin khopui chung hun rang ranga a duty thina abik takin veng top nok street gangs le no chi zuar tamna zu le samhun pui poisa hmanga in khelna hmun lama a duty sing le henglai hmuna police duty te hi an hming a che thei hle a rui thei thila po filhim bik lo a chang phei chuan no chi zuar po mut pui ve mai chin poisa a thamol em ti a riat lar an ni Charles hi henglai police duty train ro wa po a how tu ve deuh ber pakhat ani ve a achunga amaya lal pakhat police inspector Max Smithberger alo oma inspector Max apo hi thamna don lama chuan a fihlim lo hle asum tamber chu thamna atanga adon ani nge Max hian Charles hi mangtang kain no chizor na hun le poisa khelna hun rang atang te chuan thamna poisa a khon tira an poisa khon khom atanga 10% hi Charles hian achang ve thin hetia sarkar riat puilawa anma ni ham thana atana thamna poisa andon thin chu how to lian zok te beng alo thlenga niang chu inspector Max chu ana atanga chol tir ani a aya Charles hi da anita ani police how to ahan ni a Max ai ahan o ta ka chuan Charles chuan in siam thata nge tilo chuan Max thilti diklo chu aron chunjom ve de ngal hlawa tenderloin area gang member rang le no chizuar rang de chu mel riatin thamna tam tak adong train tenderloin area gang lar le lian zet mai isman gang po chu reilo te chungin Charles chuan a mel riat thuaya isman genga an pol mu chuak tu le an how tu ni mek isman chu man ni in lungina da ane a aya Jack Zelikan how tu ni na a chelri ti chuan Charles hian Jack hi mongtang kain poisa a theyang angin a khontir thina reilo te chungin dollar noi som chuang lai an nei man tin a thopui te ti lom nan le politician te ka hup nan Charles hian a poisa hi pumbil vek pek lovin a sembe chin bok tenderloin huna hian mi pakhat Harman Rosenthala a oma ani hi phalna nei lovin poisa khelna casino mun anei nuala chungzinga pakhat phei chu club changkang tak ani nge ani hnen atang hian Charles hian poisa a khonna sa thei hle train mase hedi tak maya chasan poisa a choitir chenawang hian aning veta deu aniang atok to te in apedu ta hau lo maya Charles hian a hote atir hal thuaya mase Harman hian engma ala pedu chuang lo Charles thinin tuar talawa ama nge chu Rosenthala casino a chuan vakalin Rosenthala chu awa chhuwa chala chuti chungpo a aduang poisa chola hmu tak silawa chuan Rosenthala chu banga norbetin poisa min pelo nei chuan ithiang ti in avo zuya hemi hnulok hian police chuan Rosenthala casino chu check-in bungrua an suasam hal chiama thil anti chena sa lebok Harman hian Charles telaka ngoi mai chu atumbi khau lo mai chanchin bumi te hena kalkualin police inspector Charles Becker chu police wal takle ei ruthin sarkar hriat lawa casino le club hong te hena tanga poisa khona za a somne an sumlak lo chu sak thin tu ani thu apuang ta chiama July thla sang kha zakwa som pani khan Charles le atho pui police pani te thilti dan chungchang chu New York newspaper a chhuat anita a Charles and Harman thilti dan a hriat hian a thin rim hle a thian pa isman gang hruai tu Jack Zelika chu punin Harman chu da thaturin atita ani heng chungchang hi thunei tu sang jok te benga thlenga Harman chu a thu hriat te soi turin court chuan a kauta a court lama ainlan hun tur hi July ni som paruk sang kha zakwa som pani ti ani chuti lain Charles le ami sual roi Jack te chuan Harman chu a court kal tur dan nge an tuma andang theilo nei chuan Charles ta na poi hle don ti po an thria ti chuan Jack hian a thian dang pani Ball Jack Ross le Harry Valen te hruain Harman chuan en thruta a Jack te thian pathum chuan Harman chu Times Square a Hotel Metropole a kaldon ti an thria a ti chuan chu hun thra chu in Jack chuan a thrui hroi ti chu atir ta ani zingdar ni ani a hotel atang Harman ron chuak chu an zinga pakhat chuan a hming chuan a han kova athimema wang chuan tunge ron ko tu ti chu Harman chuan a hremai lo tunge ni ti pa a avapan hnai deuh chu silai mu adon chunjom hal ta zot mai Harman hian silai mu hi pangalai adonga a ngonga a hnara alua te aluta kapo chhon lovin a hmuna aboral ngalani
Manhattan District Attorney Charles Whitman chuan Harman hi tha ani malokin alo kom mana tin achuizel na Harman thatu te hi gang member pali ani a Charles Becker ti tir anni ti asoibok he thu hi an han hriat chuan mipui ho chu Charles laka chuan an thin rim hle a chanchin bulama la Charles chu man turin thunei tu te norna alang chuai bok hei wang hian Charles chu the Bronx lama transfer ni in pon chhuah ngai lo chi office lam na khoi tir anita ani chutia Charles chu na atang sunani ta ka chuan ama poin Harman thina tangin him tavia ai ngaya Amar District Attorney Charles Whitman te khan tual thana thlendan chu arukin kim changjongin anlo chuiru reng mai hi alo ni a tichuan an thil chui atang an hriat danin Charles chu Harman thina abul tum tu ber ani ti an threta a July ni somni pakwa sangkha zakwa sompani khan an manta ani Charles chu kota hruai in first degree murder thuboi or tir ani a he thutlung nei hi Judge John Goff kai hruaina siam ani John Goff hian Charles hi alo huat sa deuh to awangin a thutluk na thleibik nei le Charles chu evidence nei silawa remna na satak pe a michen khat chuan an ngaya chumai ba ka Charles nge poin Harman thina in nam hnoina anei lo thu a soivering awangin kumsang kha zakwa sompali khan Charles chungchang hingai to non le ani a ma se heta po hian ama ami angbok khan first degree murder manga rem ani le a thitura achung thurel anita ane tichuan Charles Becker chu New York Kopuya police officer thitura achung thurel masak ber ani a heti lai hian a thian ve ber cheka kha court in thiam lo achantir ve to tho bok awangin April ni sompali sangkha zakwa som pathum khan alo khailum to nge ane chutia court in thitura achung thu a handle tak sia chuan atana ti thei om chun chu governor hne na ngai dam dil ani to maya chuti lain Charles atan ero vandoi na thuwa ni alo thleng tlat thung governor atan ama thil ti chui tu district attorney ni chin Charles Whitman kha da thar ani tlat mai beisei tu ratlem ta hle Helen Becker chuan apasal Charles Becker chu tual thatu ani aring thei lova zapo don lovin governor Charles Whitman hne na chuan trap chungin apasal chu chua zalen ram turin awangena kapasal hi mithiang hlim chu ani lo ma se he thil swalti na hian atel velo mi in an phiaru a ama anpu ani ati a ma se governor ero chuan anu chui tu ani miawa wangin Heleni thu soile angen na chu alo pompui lem lo thung Charles Becker point Harman Rosenthal kha thaturin katireng reng lo labo turin katirengot ani kachungchang thua o aron nei lo nan khopui atang la chuak turin ka hril ringota thalam ka soilova tha ani thu ka chu rosaron ti ani ma se an ni chuan an sahim nan min phatsana keima min burbun vek ani ti in tran a kho ve na sa hle Jack Ross Harry Volanale an thurwal puidang te chuan Charles Becker chu phatsanin amaru manange ani an ti a thu hretua an tran tak siawangin courtlam chuan an ni chu achwa zalen ta thung ani thiam lo chantir ani a thu hretu atan ama tir tenge an tran tak sia chuan Charles Becker chu Sing Sing Correctional Prison New York July ni somthum sangkha zakwa sompanga a tihhlum turati anita a Governor Charles Whitman chuan chu anem ngeta ane tihhlum ani hmazan hian Charles chuan dan pa ngayang takin chopo a eya secret po alapak khulat hlata jail official te chuan athi na tur alung kham lutuk mel an hulo ni in an soi ti chuan an tihhlum tur ni alo thlen chuan zing taka kai tho ani a electric chair a phur be ni in thun hnung soidu anei le nei lo an zota Charles chuan engdang soilovin lalpa ikuta ka tharau ka koltire ati a chu thu a soizo vele chuan electric volt sang ni zet chu official te chuan onin voi thum lai electric chuan Charles chu an shock nona athita ani Charles ruang hi anupui Heleni chuan hlomin anfanu Charlotte anlo phum na mun udlona an phum ve a akuang chunga chuan Heleni chuan apasal thi chan chu thir phe ka ziakin Governor Whitman an athat ti in kan video te milo clear saka milo hlut sak thena wangin lom thu karon soye